Samuel ni inabung som lekhat David le Betseba huan hi chi ahong hi a kum ahong ki veya kum pipate gal do dia akwan khiak layun Davidin Joab le asikhate ting asola amon sonte ahi mangwa raba khwa a khum uhi himale David bel Jerusalem a om ni lo hi huan hi chi ahong hi a nitak lam ni nemin alumna apan David a tho khia a kumpipa intunga aka tohi intunga pan numei khat kisil lai amu hi huai numei bel mel hoi taka hi Davidin huai numei tanchin dong tel ding in mi asol hi huai mi in Eliam tanu Betseba ihit mi Uriah zi ahi keimo achi hi Davidin thupote asola apapi ta u akyang ahong tun a anakithwa pi ta hi asian lo na apan sian sakit ahita hi huchi in aina apai ki ta hi huchi in numei ahong gai ta a naw kapai ta achi in David athei sakhi Davidin Joab kyanga hit mi Uriah ka kyanga hon solin chin thukha khi Job in David kyanga Uriah asol ta hi Uriah kyang atunin Davidin Joab le mi te bang achi wa kidona bang achi wa chin adong hi Davidin Uriah kyanga na ina pai in la na hi te Vasilin achi hi huchin kumpipa in apan Uriah apot kya a kumpipan an nek ding thon piak azui sakhi himale atopa sikha ting laka kumpipa in kongkha bula Uriah agya ka a ina apai ke hi a inwa Uriah apai ke chi a David ahil takun Davidin Uriah kyanga khwal zin hongtung hilo na hi mo bangja ka na ina pailo na hiya achi hi Uriah in David adonga pathian bom Israel tele zutate aidak bu ka omni ge wa katopa Joab le katopa sikhate gamla ka aki kulu ke ka ina kapai in kane in kata in kazi kyanga kalum ding mo na hin na le ka kha ahin bang in kagen ahi waizo ka hi ke ding achi hi Davidin Uriah kyanga tuni leng hiya omlai in la jingchang in napai na ding achi hi huchi in Uriah huai ni le azing chiang leng Jerusalem a omta hi Davidin ama asama ama ne in adon kham sak hi ni taglam in aina pailo in atopa sikhate laka agya khi huchi huan hichi ahong hiya azing chang in Davidin Joab lai akha ka Uriah aposakhi wailai kha ka gal khong na pena Uriah ma phusakin la atha wa asi na ding in kikhin san un achi in agel hi huan hichi ahong hi a Joab in khwa lai in mihang sante omna hi a athei a Uriah apang sakhi khwa mi te apor hiawa Joab aswalwa David sikha hian khat asiwa hit mi Uriah leng asi hi huchi in Joab in ami asola kido na tungtang thil teng David ahil sak hi amisol kyanga kumpipa kyanga kido tanchin teng na gen hit in ahong he guya bangja ka do dia hit huchi banga kulbu khobul china ho na hiwa kul apana hon kap dingu chi theilo na hiu mo Jebes tapa ahimelek tha kwa ahia bu goizan na suang tunglung pen numei in kulbang tunga pan atunga tunga saka Thebes asi ahi keimo bangja ka hichi banga kul kyang china pai na hiwa achi le nasikha hit mi Uriah leng si av na chidingu chi in thu apia hi huchi in amisol akwanta a avatunga a Joab in asol san teng David ahil hi amisol in David kyanga miten ahon na zo wa lo buka ahon swal wa ko akholu na kong khak tan pha in kano ki kuhi thalka miten kul apan na sikhate ahon kapwa huchin kumpipa sikha hian khate asiwa na sikha hit mi Uriah leng asi achi hi huchin Davidin mi sol kyanga Joab kyanga huchi in vagenin hiaiten
nalung sim kipak lo sakei hen nam sau in kwama a hian tuam ngal ke naksem in khwa sual unla hi sia un chin han thon in achi hi uria zi in apasal uria asi chi azakin apasal asun hi asun hun abe inung in David in aina apia azi ahong hita a tapa khat ane isaki himale David thil hi in topa akipak sakki hi